Umwaka wa 2025 turimo gusoza, u Rwanda rwatakaje amazina akomeye bamwe tutari tunazi ko bagifite byinshi byo gutanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dore ko uyu mwaka watumye benshi bongera kuburira ubuzima igisobanuro bitewe n'uko urupfu rwahangaye abo twakundaga ntirubashe kumenya umumaro bari bagifitiye igihugu n'imiryango yabo. Rwaje kubatwara kandi bari bariyeguriye gutanga umusanzu wabo mu nzego zitandukanye. Tugeze mu mpera z'umwaka 2025 tugana mu mwaka mushya wa 2026. Muri uyu mwaka turi gusoza, u Rwanda rwabayemo ibikorwa byiza bitandukanye kandi bikomeye. Icyakora no mwaka usize hari benshi b'amazina azwi mu nzego zitandukanye babuze ubuzima bwabo. Ibi byasize agahinda n'umubabaro ukomeye cyane mu buzima bw'ababakundaga. Muri aya mazina harimo abari abayobozi, abazwi mu by'umucyo, mu mikino n'imyidagaduro, mu mirimo y'igihugu ndetse no mu rugendo rwo kwibohora no kwiyubaka ku buryo bidashoboka ko amazina yabo yazibagirana. Uyu munsi turi buze kugaruka kuri bamwe 12 mu bantu bamenyekanye mu nzego zitandukanye mu Rwanda ariko bakaba batarabashije gusoza uyu mwaka wa 2025 ari bazima. Mbaye ikaze muri NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Nge nitwa Sana. Twihuse ku mwanya wa mbere turasanga Lieutenant General Innocent Kabandana. Uyu yari umwe mu basirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda RDF. Lieutenant General Kabandana yabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego by'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Akaba yaritabye Imana ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 2025 azize uburwayi. Uyu mugabo waranzwe no kuba umusirikare w'umwuga mu gihe cyose yamaze mu ngabo z'u Rwanda. Yakundirwaga umurava we ku buryo abakoranye nawe bamuvugaga nk'umuntu warangwaga n'ikinyabupfura kidasanzwe, umujyanama ku basirikare bato n'abayobozi ku buryo imikorere ye yagize uruhare mu kubaka igisirikare kitajegajega. Gusa ntabwo yagize amahirwe yo gusozanya n'abandi umwaka wa 2025. Ku mwanya wa kabiri turasanga Ingabire Marie Immaculée. Uyu we yamenyekanye cyane ku bw'uruhare rwe mu kuvugira ababuze ubutabera ndetse no kurwanya ruswa n'akarengane, cyane ko yamaze igihe kinini ari we muyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda. Yaharaniraga ko abayobozi babazwa inshingano z'ibyo batujuje neza mu nzego zose z'ubuyobozi kuva ku nzego z'ibanze kugera ku nzego nkuru z'igihugu. Ijwi rye ryarenze kuvugira abo mu gihugu gusa ku buryo yiyambazwaga mu biganiro biri ku rwego mpuzamahanga bigamije kurengera uburenganzira bwa muntu ndetse n'imiyoborere. Ingabire Marie Immaculée yitabye Imana azize uburwayi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 10 2025. Ku mwanya wa gatatu turasanga Alain Mukurarinda. Uyu Alain Mukurarinda yamenyekanye nka Alain Muku. Yari umuyobozi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, akaba umunyamategeko wanigeze kuba umucamanza mukuru w'u Rwanda ndetse yanakoze ibindi bikorwa birimo by'umuziki ndetse no gufasha abahanzi. Nyuma y'inshingano ze mu kazi yakoraga kinyamwuga, yanarangwaga no kuba umujyanama w'urubyiruko, gushyigikira impano ndetse n'ibindi, dore ko yari yarashinze n'akademi k'umupira w'amaguru kitwa Tsinda Batsinde. Yahimbye indirimbo zigiye zitandukanye za sport, aho yarimbiye indirimbo Rayon Sport, ikipe y'igihugu Amavubi, Mukura ndetse n'izindi zigiye zitandukanye harimo na Kiyovu. Alain Mukurarinda yitabye Imana ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2025 azize indwara y'umutima. Ku mwanya wa 4 turasanga Jean Lambert Gatare. Jean Lambert Gatare ni izina ryawe ikimenya bose ku bakunda gukurikira umupira w'amaguru bitewe n'ubuhanga bwamurangaga mu gihe cyo kogeza imipira itandukanye ku buryo yabereye benshi cyitegererezo mu mwuga w'itangazamakuru. Uretse ibyo, n'umwe mu bari bafite izina rikomeye mu bijyanye no kwamamaza ku buryo wasangaga ibigo bikomeye bimwiyambaza babifasha kumenyekanisha ibikorwa byabo, icyo bita publicity cyangwa se icyitwa advertisement. Yitabye Imana ku itariki 22 mu 2025 mu kwezi kwa 3 aho yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde ku mugabane wa Aziya. Ku mwanya wa 5 turasanga Aissa Kirabo Kakira. Aissa Kirabo Kakira yari umudiplomate w'umuhanga, akaba impuguke mu byerekeye iterambere ry'imijyi ndetse yanabaye meya w'umujyi wa Kigali, anakora inshingano zitandukanye haba mu gihugu n'izo ku rwego mpuzamahanga. Yagize uruhare rukomeye mu igenamigambi ry'iterambere ry'imijyi mu Rwanda, ubuvugizi mu iterambere rirambye n'imijyi n'imikoranire n'abandi byatumye umujyi wa Kigali umenyekana ku rwego mpuzamahanga.
Kakira yitabye Imana ku itariki 12 z'ukwezi kwa Kanama 2025 aho yasize umurage w'imiyoborere, ubujyanama no gutangiza imishinga igamije gukomeza kungukira igihugu na Afrika yose muri rusange. Ku mwanya wa gatandatu turasanga kirimo Benecyo Alphonse. Uyu we yamenyekanye cyane kubw'uruhare rwe mu ihandwa rya byinshi mu birango bikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda magingo ya kuva ku ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ikirangantego, inote z'amafaranga zimwe na zimwe ndetse n'ibiceri. Uyu yari umwe mu banyabugeni b'abahanga u Rwanda rwagize mu mateka yarwo. Gusa yaje kwitaba Imana ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa Kane mu 2025 aho yari afite imyaka 66. Ku mwanya wa karindwi turasanga Claudine Delico Uwanyirigira. Claudine Delico Uwanyirigira yagize uruhare rufatika mu iterambere ry'urwego rw'igitangazamakuru mu Rwanda. Yabaye umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA aho yaranzwe n'ubunyamwuga n'ibikorwa bigamije kubakira abakozi ubushishozi ndetse n'ubushobozi no kubahiriza amahame agenga umwuga. Kuva mu 2023 yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yakoraga mu kigo cyitwa Global Solutions Agent ashinzwe ubugenzuzi mu mishinga ireba Afrika na Caribbean. Uwanyirigira yitabye Imana ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere mu 2025. Ku mwanya wa 8 turasanga Murekeraho Joseph. Uyu nubwo atamenyekanye cyane mu gihugu, Murekeraho Joseph yagize uruhare mu bikorwa bigamije kubaka inzego z'imibereho ndetse n'imibanire mu Rwanda. Yatanze umusanzu mu mishinga y'ibikorwa by'iterambere, iy'ubujyanama ndetse yanabaye umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ishinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye hagati ya 2007 ndetse na 2008. Uyu yaje kwitaba Imana ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Kanama 2025 ageze ku myaka 73 gusa y'amavuko. Ku mwanya wa 9 turasanga Mitali Protais. Mitali Kabanda Protais yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia, aba minisitiri w'umuco na siporo, minisitiri w'urubyiruko ndetse yigeze no kuba minisitiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari, ubukerarugendo n'amakoperative. Uyu Mitali Kabanda Protais yitabye Imana ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa Kanama 2025 afite imyaka 32 gusa y'amavuko. Ku mwanya wa 10 turasanga Mukanemeye Madeline wamamaye nka Mama Mukura. Mama Mukura ni izina ryamaze igihe kirekire rizwi mu Rwanda ku bakunzi ba siporo by'umwihariko b'umupira w'amaguru. Ndetse uretse kuba yari umukunzi w'ikipe y'igihugu Amavubi na Mukura Victory Sport, uyu yari yarihebeye. Mukanemeye Madeline yaranzwe n'ibikorwa by'inyungu rusange, ibyo kwita ku bandi kandi atitangiriye itama. Uyu yaje gutabaruka ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 2025. Ku mwanya wa 11 turasanga Specious Mukabayojo. Uyu we wari umuhererezi mu bana b'umwami Yuhi wa 5 Musinga. Yitabye Imana ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2025 afite imyaka 93 y'amavuko. Uyu Mukabayojo Specious ari mu bana bahunganye n'umwami Musinga ubwo yicirwaga imoba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahoze ari Zaire icyo gihe. Umwanya wa 12 turasoreza kuri Musabyimana Gloriose wamamaye nka Gogo. Uyu nawe yaje gupfa bitunguranye cyane hamwe n'abandi benshi bagiye batandukanye azize uburwayi. Yaguye mu gihugu cya Uganda aho yari yaragiye gukorera ibitaramo. Akaba yarababaje abantu bagiye batandukanye benshi dore ko yaramaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda binyuze ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo twasezeye kuri aba bantu twakundaga ndetse umwaka wa 2025 ugasiga umubabaro mu mitima ya benshi, aba bantu bazajya bahora bibukirwa ku byiza byaranze ubuzima bwabo. Twizihiza umurage wabo mu miyoborere, umuco, itangazamakuru, societe civile n'ibindi bituma turushaho kubaka u Rwanda twifuza. Mu bandi bantu bazwi mu Rwanda bitabye Imana harimo Murebwayire Josephine wagize uruhare mu kwita ku bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi,
harimo witwa Netty Dread wabaye umuhanzi w'ikirangirire mu njyana ya reggae mu Rwanda. Si mu Rwanda gusa kuko urupfu rwageze ni Roma maze rwivugana Papa Francis muri Amerika ntirukarangwe n'abakomeye ngo rubakange mu iteramakofe nka George Foreman cyangwa se abahanzi bakomeye nka Angie Stone. Muraza gukomeza kubana na NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe gusukomeza kubabwira tuti iruhuko ridashira mwarakoze kubw'igihe ndetse n'ibyishimo mwaduhaye n'ubufasha bwanyu mwatanze. Ciao ciao, hasta la vista.